Ango ndikotenda. Miumbulo ya mtu arivenda na miumbulo ya mtu arimakuwani ingasifani. Ngerechedzo ni ningeyo venda mneringe no pitori. Hey, bedu ndingasinifesesi. Ndikotenda ndekame uko dilandala uko dina rufuno batu bono ndiba bazozoli ndiona business elibuna business asimakungu andala ne makungu arufuno makungu adzanyiwa so na mero zuzanya abe batu bote barengene makuwani bakongerechezo ndisongolishana nalibo none bakori ezizonaka no farelana harise pandango rari after 10 years yote skandala zodiba zvihone ezo zotokakia ngoribo abana mavari barenda disaka Facebook wendera ndivina midzi yao zori ndizvakumana sizvakumani zvidivi nikosokototenda ngosokohovoja ngosokoyanalo rinari kudilanga ndara kudilanga rufunga kudilana na rufuno nabati bazozoti nandara ndinayo business ndina vashumi ezvindia mara chizvo ndingasitondikuzitana paka Facebook ngo ndikoshavori ndingadousiringa ndingadousiringa apa kudilana na rufuno revorwanga chipfura richari riyerechedziwa ngane vavatu varingeno vakuwani vana va mukala hariyo venda riko dzidzimfa dzikholo vana va mukala dzichijena uri mufumakadzi wanu onitana varambedzi votuwa nidomufarelana n'wana mukala ndikale rirothe varambedzi votida variwana chandimesanga manda ndimuta n'wana wa mukala ne ari ngofokasa kofi wotuwa vaviyo zvaitisa hani rari kombi rufunana dzi-advice yedzi dzo ri fandekanya ri kombilo ri dzikungudzee ngori niko ri irritator muri cheni onibvisa vuroto mulomoni vuroto vufiyo hovu ndiyo nevuroto wangu unoni vhura nechipaza nimaende chitoko chanu yo swai